Babukela bakhona emakhaya ngebili emagumbini omhlaba. Udokotela Dlamini Sithunga Senkosi. Mbukelo khona ekhaya. La edabeni lokulapha abantu besiza abantu noma ke esithunini noma ke edlozini. Zikhona ezinye izinto ezingaveli emaphusheni. Sizathu wena i-direction yakho ayibonakala ukuthi ibheke kuphi. Mbukelo khona ekhaya. Ungawubeka umuthi kanje ngiwasho kanje. Bese uyaboniswa kuthiwe lo muthi okanje olapha uthathe igama lawo lobiza ukuthula ngokuthi uthathe wenze 1 or 2 or 3 ngawo lo muthi lo. Bese uyayibuza idlozi why idlozi lingavela athi angabe ngikuphi umuthi okanje ngibe ngenze ukuthi nokuthi sizathuka wena bongabonakala ukuthi ubhekephi nempilo lo muthi lokuthinta kwakho kwenza idlozi lakho likubone bese likhomba nokunye bongakwazi wena ngulo khona ekhaya. Njengoba nje ngiphethe iphakama ngathi ngile ebusuku uyabona ngiphakama ngephamsa sithuya ngeza ukuthi nokuthi ale phakama bese ugeza umuntu ubheka into zakhe engithi mina hawu idlozi beliyangikhombisa ukuthi angikuphi iphakama ngenza 2 3 iphakama ngaligubhi ngayibeka duze nami. Kunezinto ezizovela kuwe because soze lezi zinto wayithatha wayibeka maduzane nawe ngulo okhona ekhaya. Angizima ngivele kahle ngikulume ekhaya. Uma isibuko usibeka kanje ukukhona bese sayakubona uma isibuko sibeka kuphi duzane nawe ngulo khona ekhaya. Asisekho kude nawe. So ke njengalami ngulo angiye umuntu ngulo engathi bathi ngiyabathwasisa mina angithwasisi. Ebangathi ukukhompyuza la ekhaya lelanga lithile kufuneka umuthi kanje nokanje sengamsiza ngoba sengibonisiwe sengitsheliwe isimo sami mina angithwasisi ngoba okunye kuyenzeka ukuthi hawu banicaleni kwezokuthi ucala manje weke into inesicalo futhi nesiphetho. Lana nje ngibeke induku zami sendlini kagogo ngibonile ngesinye futhi isikolo lapha ngisazela khona futhi kube khona esinye sakamoya la lo muzi ngithi nyawakho umuzi kababa nasiya ezasi la ngisendlini kagogo akuna iladi le but induku zami ngiyayibeka khona shaye umoya zikhululeke. Mbukelo khona ekhaya lungisela impilo yakho ungathi konke ukhuzwa idlozi akhambi kanjalo. La kuyaphila uyaba nemoto uyaba nomuzi uyaganwa ubeke umsebenzi ubeke isithunywa ube nenhlanhla ngaso isihlahla mbukelo lapho ungayibona abantu bengesiphumele ngokufana ngibambe lapha i-YouTube channel iGospel 6.